Okay, so this is the race day. Race day pagi tu bangun awal juga As you guys know, run, bike, run. It's race day, baby. Guys, jom kita tengok apa perasaan orang on race morning 4 AM. We do it anyway. Nervous tak nervous lah? I'm more than ready. Hey my bro. This is the spirit. Betul. Nervous tak nervous? Nervous? How you Nervous feeling? tapi aku dah berak okey lah. Janji dah keluar apa yang kat dalam badan. Yes, Betul, betul. tu paling penting pagi ni. Betul? Jom. Lawa jaket. Letak sodium. So bila sampai dekat tempat race which is letak basikal. So bila aku letak basikal, aku found out yang aku miss out aku punya ni Garmin punya Bikecom kelang kabut man. Aku rasa pagi tu memang kelang kabut sebab Bikecom aku tak tahu aku tak mana. Rupanya terselit dalam bag. So nasib baik dapat. Sebab Bikecom tu penting sebab aku tengok berapa speed, berapa timing aku semua kan. So lepas letak bike semua. Okay guys, welcome to the race day. Inilah tempat semua tengah set up bike. Tengah pump balik. This is my first debut for duathlon. Bismillah. So untuk Powerman kali ni aku rasa aku bersemangat lebih. Sebab apa? Sebab ada kawan-kawan dekat belakang. The night before memang nervous tapi memang dah set mental tu like tidur awal. Memang nak betul-betul ada fully rest. Memang nak simpan energy untuk the next day. Aku during the Powerman, the 2 months before training dengan kawan-kawan, aku rasa macam memang memorable. And aku rasa ni event yang paling nervous aku pernah join. Sebab duathlon ni dia ada run, so kita ada cycling, lepas tu kita ada run balik. Putrajaya baby. Tengok ramai-ramai Powerman kat sini rasa lagi semangat. At the same time kita rasa bangga because there's a lot of Malaysians yang vision sama dengan kita. So macam I selalu cakap, macam kita selalu tekankan, it's you versus you. So ni semua a group of yang nak self improving, nak beat their own PB. So jom, kita pun nak kena prep. 5 minutes before flag off, kita orang dah start to consume one energy gel. Lepas tu macam dah try to like macam bagi kata-kata semangat dekat each other. Okay, you can do this, you at the finish line, let's go. And then my plan was to run safely as I can. Dia macam not over the limit tapi push to the limit. Push to the limit but not over the limit. You can do this, you at the finish line, let's go. Lepas tu tibanya masa flag off. Let's go. And tak sangka Nick follow I. So which is good sebab I ada kawan yang boleh lari sekali. Lari, tengok jam. Zat laju ni, tak apa ikut je. Kurang ajar dia tu. Makan energy gel yang pertama, and then aku rasa benda ni yang buatkan aku miss, aku buat silap. Sebab kilometer kelima aku makan gel, tapi aku tak makan gel sebab aku tak bawa gel tu dekat basikal aku. Memang ikut-ikut sampailah 10 km tu, kaki tak rasa apa, nak kena kayuh pula. Ya Allah. The first run, semua okay. I rasa I'm in my top game lah kiranya. My strategy for bike masa tu, I just nak play it safe. At the same time, I tak nak too comfortable. Kadang-kadang ada orang on bike nak comfortable je, ready for the next run. Tapi since I ada masa yang I target, my bike tak boleh terlampau santai. So it's a comfortable hard pace. So untuk first 10 kilo aku dapat buat timing yang aku nak which is 59 minit. Memang timing cun-cun tapi aku dah penat So lepas je aku ambil basikal aku terus makan gel. Aku tengok basikal aku kan rak basikal kan dekat-dekat dengan Izzat dengan Salman semua kan. Aku sampai mat tak ada apa. Basikal semua tak ada. Basikal aku je. So aku tahu yang lain semua dah gerak. Sampai je kat
bike, terus pakai helmet, buka kasut, terus pakai clip, terus tolak basikal. Time tu transition time is around 2 minutes. 2 minutes lah. Sebab masuk tu dah jauh. Lepas tu nak berlap, nak keluar pun jauh juga. Sebab dia panjang. Lepas tu dah keluar bike, turun naik bike, kayu. Time first start kayu, few kilometers tu macam sorang lah. Kayu. Cabai kecap. Ya, kayu je. Kayu tapi macam tak boleh nak push sangat sebab takut cramp. And nasib baik time transition tu aku ada bawa macam preparations lah, spray dengan cooling spray muscle tu bagi tak sore kan, tak cramp. I struggle a lot sampailah ke transition T2 from bike to run. I masuk je transition dalam keadaan yang cramp sangat-sangat. I tukar kasut. Waktu tu memang dah rasa I memang kena remind diri I jangan terlampau excited, jangan get ahead of your pace waktu second run. So I banyak kali remind diri I high cadence, low stride. High cadence, low stride. High cadence, low stride. Sebab I takut sekejap lagi I terlari laju, high stride, I akan injured dua-dua kaki, langsung tak boleh finish. So waktu kilometer ke-30 tu nak buat another loop tu, aku rasa aku overgel. Aku rasa aku overgel sebab aku ambil gel without water. Satu. So sebab air aku habis kot. Asal ada lagi. Tapi tak tahu kenapa aku makan gel without water. So tu another reason kenapa aku overgel, aku nak muntah. So lepas aku rasa overgel nak muntah tu, gua muntah mat tepi. Atas bike tu muntah weh. So aku rasa dah macam tak sedap badan lah. Tak sedap badan. Dan slow pace. Slow. Basically time tu aku buat average basikal aku 25, 26 time tu. On the first 30 kilo cun. Aku dapat buat 33 km average an hour. So cun, sangat cun. And the last 30 kilo sebab aku buat loop kan. So the last 30 kilo tu aku rasa aku slow down a bit sebab aku rasa aku dah banyak lost water lah sebab aku muntah kan. And then shout out to Cyclist Wardrobe sebab basikal yang orang bagi tu Loop 795 RS ni antara all rounder. Dia climbing sedap, turun bukit pun sedap. One of the best bike yang aku pakai. Videographer Yen, gila. Aku ni tengah lari pace 5, dia dekat depan aku tengah record. Let's go Ais, come on, steady. Macam, gila lah Mamat ni. Dia boleh record aku ni dah nak side stage apa semua. Lepas tu sempat bagi tahu dekat Yen, tolong ambilkan aku punya sock stick ada dalam bag dekat booth cuff. Yen dah habis record, dia pergi dekat booth cuff, udah lari, masuk second loop, Yen pass. Dia pass sock stick tu. So nasib baik untuk second loop tu aku sempat makan sock stick and then recover untuk second loop. Second loop tu baru boleh tekan. Waktu I dah start nampak crowd untuk ke finish line tu, I dah nampak kawan-kawan I, familiar faces yang support Izzat. Saat pun dah ready flag cuff, I tinggal ambil je. Kat situ I dah start naik hantu I. I terus kaki I rasa macam okey. I nak sprint sampai habis. So I naikkan striding, I lari betul nak empty the tank lah untuk last few hundred meters ni. I lari, I nampak Farina semua tengah sorak, I ambil flag and it was a very meaningful finish lah. Waktu I tengok clock dekat finish line tu, I rasa macam okay, I am on target, I'm still on pace, which is bagi I memang best gila lah. The feeling when you cross the finish line tu, it was remarkable lah. Sampai je kat depan crowd tu, dah lari last stretch, memang last push. Sampai je dekat finish line, settle. Dapat lah Powerman finisher. Congrats. Just on the outside there. Okay, so Mental kau kena kuat. Aku rasa macam Powerman ni antara sukan yang tough selepas lari. Bukan triathlon dia ni duathlon. So duathlon ni tough juga dia sakit juga tu. Ini jalan yang ku pilih. Kita orang semua tengah tunggu kat tepi. Mana Hafiz ni? Sebab I risau kalau boleh I tak nak dia DNF. Ya Allah ya Tuhanku. Aku rasa last run ni one of the most struggle lah. Masuk kilometer ke-7 dah aku dah berjalan, lari jalan. Masuk kilometer ke-8 pun lari jalan.
Sampai aku dah basah. Aku mandi tau. Sampai dekat water station aku mandi. Nak bagi cool down sebab nak nampak kaki cramp. Mula dia belah kanan elok, belah kiri pula. Belah kiri kat bawah ni. Sebab kaki pakai kasut carbon plate. So tu one of the reason lah. Adios Pro 4. Kaki kalau ada boleh lah buat pace laju kan. Tapi bila kaki kau dah cramp, memang carbon plate shoes ni dia akan makan kaki kau. And then aku tak bawa cramp fix. Kalau aku bawa cramp fix, aku rasa mungkin isu berjalan ni tak ada lah. Dan masuk kilometer yang terakhir, which is the 500 meter last tu aku jalan lah. Aku dah tunduk lah. Aku pandang depan, jauh lagi. Aku tunduk sikit tu kan. Tapi time tu ada Yin videographer kan. Dia jerit kat, boleh buat. Aku jalan. Saya tak apa, jalan. Nanti depan tu 100 meter tu aku lari lah, berlakon lah. Tapi tak sempat nak buat macam tu. Izzat datang. Jom lagi. And I know he's strong sampai takkanlah dia takkan DNF lah. Hafiz ni takkan DNF. I know he's strong, cuma nak kena ada push je. Aku ni kaki dah lah cramp. Member duk papa aku duk carry aku kan. So aku macam okay lah, larilah. Kaki aku dah sakit ni. Lari je. Lari. And time tu papa aku dia cakap, boleh ke Fiz. Aku rasa macam, Allah, sakitnya lah kaki kan. Kaki dah sakit ni, cramp ni, memang cramp lah. Memang dah tak rasa lah kaki. So the last 100 meter tu dia sebenarnya sakit, tapi sebab malu. Ramai sangat orang tengok, semua orang tengok. Aku cakap, malu ni kan. Lari macam ni dengan injek macam ni kan. Tapi tak apa, lari je lah pakai kacamata kan. So orang tak nampak sangat mata. Aku cakap, memang one of the struggle moment lah. Ni race aku yang aku rasa paling aku barai sekali. Kat situ I rasa bangga dengan Hafiz. Sebab he's already made it so far. Kalau korang kenal Hafiz ni, dia bukanlah orang yang betul-betul into endurance sports. Dia lagi selesa sports dia yang lain. Tapi dia push diri dia juga untuk challenge diri dia untuk masuk powerman, masuk endurance sports and do his best. Aku the last person, the last team sampai. But I would say I'm happy to be in this team sebab ramai kawan-kawan yang support untuk Izzat, Salman, Kemal, Nadir semua, Sabir, Nick. Everyone is there bila aku finishing line lah. So aku rasa one of the best feeling buat Powerman is the training and the friends who showed up. Your family member, your siblings, so everyone yang showed up to you, your friends yang bagi semangat during that race, aku rasa that is the most best feeling aku rasa. And shout out to everyone who involved in this race ni. Aku rasa banyak bagi aku peluang untuk bawa benda ni. Aku rasa CAF kalau tak bagi aku slot Powerman last year, aku tak rasa yang aku akan join another race. Sebab Powerman is my first race. Aku tak pernah masuk marathon, aku tak pernah masuk 10 kilo, aku tak pernah masuk half marathon, aku tak pernah masuk 5 kilo fun run pun. Tapi sebabkan CAF punya approach, cakap why not, buat je lah. So Powerman 2025 it was a successful journey bagi I. One of the journey yang I akan simpan in my heart, not only because kita dapat medal, kita dapat support daripada CAF, tapi because I get to hold to a memory with my brothers. Aku rasa jalan yang aku pilih ni, it was really the best decision that I have ever made lah. And thank you so much to CAF for hosting us and providing us with all this support yang aku rasa really dapat membantu kita orang untuk achieve our dream journey, our target, and I think that's about it from me. Best tu, aku rasa ni antara pengalaman yang best untuk tahun ni lah. And then ini antara race yang paling tough untuk aku tahun ni. Terima kasih kawan-kawan sebab sentiasa memberi semangat untuk each other. Brother akan ada belakang brother. To everyone yang support aku, tak kisahlah indirectly ataupun directly, I would say thanks. Kawan-kawan, aku rasa tu je kot untuk event Powerman kali ni. There will be more, insyaAllah. Kalau ada peluang dan rezeki, insyaAllah next year we joining the Ironman together. But kena train swimming lah. Thank you so much CAF yang dah support kita orang throughout the whole journey untuk Powerman 2025 ni. I hope this won't be the last time I dengan CAF Bros lain jadi CAF Bro Powerman. I hope to see another Powerman 2026 next year. Thank you to all supporters. Tak kisahlah korang sorak waktu ke finishing line, ada waktu kat event tu, ada high break, sampai all the supporters high break print baju just for us. Come down early in the morning, follow kita orang. Padahal diorang tak race pun.
datang, support, pakai baju yang ada muka kita orang. So thank you so much everyone. I hope to see you guys in Powerman 2026. Thank you Kaf. Kaf bro. Kaf bro. Kaf bro. Ini jalan yang aku pilih. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi kita join Powerman 2026 next year dengan KAF. Itu saja daripada saya. Sama Faris. Kaf, ini jalan yang aku pilih. Thank you. Kaf, ini jalan yang aku pilih.